AFC M23 yatangaje ko itazongera kuva mu bice igenzura. Ese koko AFC M23 irashaka kugumaho igenzura cyangwa ibice yagenzura bifite amahoro asesuye ndetse n'umutekano? Ese muri Uvira byagenze bite mu by'ukuri? Uyu munsi ni umurongo w'isesengura ry'uyu munsi kuri iyi tariki ya 26 Mutarama 2026. Umutwe wa AFC M23 watangaje ku mugaragaro ko utazigera wongera kuva mu bice wafashe muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Ibi byamagana amakuru amaze iminsi acicikana ku mbuga nkoranyambaga avuga ko ushobora kuhava. Nk'uko iri tangazo ribivuga, mu duce AFC M23 igenzura hari amahoro asesuye, abaturage bakora amasaha 24 kuri 24. Ubukungu buvuga ko bwazamutse ndetse buhagaze neza, umusaruro w'ubuhinzi warazamutse ndetse n'ibiciro ku masoko ngo bigenda bigabanuka uko umunsi uhita. AFC M23 kandi ivuga ko amashuri akora neza ndetse n'amazi n'amashanyarazi bikaba bihari, kandi ubuzima bw'abaturage bugenda burushaho kuba bwiza uko iminsi igenda ihita. Ariko si bivuze ko ikibazo cy'umutekano cyakemutse burundu. Uyu mutwe ushimangira ko utazemera ko leta ya Kinshasa cyangwa undi wari wese wahungabanya umutekano ubugenzura, kandi ukemeza ko uzakomeza kurinda abasivili, cyane cyane abo uvuga ko bakomeje kwibasirwa na leta ya Kinshasa. Mu itangazo ryayo M23 yanenze cyane FARDC ivuga ko itangaza amakuru ayobya abaturage mu rwego rwo guhisha gutsindwa kwa gisirikare, ukwa politike no mu miyoborere y'abaturage. AFC M23 yemera ko yavuye muri Uvira ku itariki ya 17 Mutarama 2026, ariko igasobanura ko byabaye ku bushake ku manywa yango mu rwego rwo koroshya inzira y'amahoro, kandi byabaye ku mugaragaro abaturage babireba ndetse n'itangazamakuru ryo mu gihugu n'iryo ku mpuzamahanga. Uyu mutwe uvuga ko wasize inyubako, insengero n'ubucuruzi bw'abanyamurenge butangiritse, unateganya koloni yashyiramo ingabo zitaboganye. Ariko ngo ibyo ntibyubahirijwe kuko Uvira yahise yinjirwamo n'imitwe ivugwa ko yoherejwe na leta ya Kinshasa ikora ibikorwa bihungabanya uburenganzira bwa muntu. AFC M23 ivuga ko muri Uvira ubu hari umutekano muke. FARDC yongeye kurasa ibisasu harimo n'ikoreshwa ry'abacancuro b'abanyamahanga, ikavuga ko ibi bintu byose ari ukurengera ku gahenge n'amasezerano mpuzamahanga. Ese uyu mutwe urashaka kugera kuki? Iri tangazo rishaka kugaragaza ko AFC M23 ishaka kugaragaza ko igenzura neza uduce ifite, kandi ko ishaka kwiyerekana nk'umuyobozi bufite gahunda n'umutekano mu gace iyobora, ariko kandi ikagaragaza ko intambara yo mu magambo na politiki ikomeje hagati yayo na leta ya Kinshasa. Icyo ugomba kumenya nona, aya makuru aturuka ku ruhande rwa AFC M23 kandi ntarashimangirwa nk'ukuri kwemewe n'impande zose. Icyo twe dukora ni ukuyasesengura tugategereza n'ibindi bimenyetso byigenga. Niba ushaka amakuru asesenguye atuje kandi yizewe, komeza udukurikirane, kora subscribe ukane like unakane kukazogera kugira ngo amakuru ajye akomeza kukugeraho. Amakuru asesenguye niyo atuma usobanukirwa byose. Njye wumvaga ni Damour.